Farbi mwenyewe, Farbi mwenyewe. Panura, 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 panura ikibuga, indobo basubire kwisuka. Manura, 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 manura izongwa, nitashaka zivuga iyo miyaga. Tarama, 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 bunduza pamosi n'ibisi wandi kubisasi. Bamoda mumu, tweni bisasi, bahoda mite, ningamubazi. Nabakayitenge babita banuma babimida bungudi njegumaho. Na numwe mudabo wa mapolomo, uracabukira mbafundi mitwe. Ufite ubege niyanurutwe, uwibyari byinje wategurutwe. Ubusani bwose ndabusanuka, umeze nk'ibohe bwarabembamye. Harya ngizi muzitadri, zirapanzi kandagiye kugakanu. Dore nizipiti zigize iminanu, baho uvuza indudu dupambanye kwishwi. Abanzi mwivanga mbicisha ubunyundo, baho maji umwanzi murasa mu jisho. Ndimo ndagasha undaburiza, sinkunda gushya umumuriza. Ikitu kidogo twe twapanuye, twarakaniye, twarafayiye. Tumenda amafasi duteganya moni, imande turaturika. Turaba komando kumiturika, dufata imitima y'abahurika. Hatari kwitara turamurika, bikagama dishi bararabuka. Bashegesha cyane muyarubika, zigida imihezo ndaturubika. Imisi yarumye pose umwumbati, zidi nk'abadezi bahoraniga. Panura, panura, panura ikibuga, indobo basubire kwisuka. Manura, 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 manura izongwa, nitashaka zivuga iyo miyaga. Tarama, 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 bunduza pamosi n'ibisi wandi kubisasi. Utoyibi kandi ndabadurira, isibikaso ndafunagura. Zikize butindi zaracishije, ubuzima bwanjye buhoza kw'isoko. Yuzandi yubuye nge guhaga sopo, kuduhira cyane ubugambo bifuti. Ugendaho bwagabanyije ubukana, ufata amakayi mwongera ubumenyi. Sinjasigara moramagana, icadutagwa morankabije. Ku rutonde rw'isima shisisiro, kubanyuka inabi ndahumuriro. No kwasha yitwa ntituzahangana, burya umwana y'ikinyoni bangana. Sininyuruga ndadutaruka, ahubwo twacyane usanga amavuye. Nikuriya kwanza ujya ubona nkubara, mu bujiji bwawumbara nkubara. Twariko mudasi batugubanya, imibiri yacu yabaye ibinya. Tubaho bukuba tuba turabya, duhoda n'inzozi zijyanadana. Niba unyumva kandi sinza kurerega, akanwa k'umusasu bahumva kanuka ikikavamo kandi kibada ubukire. Panura, panura, panura ikibuga, indobo basubire kwisuka. Manura, 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 manura izongwa, nitashaka zivuga iyo miyaga. Tarama, 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 bunduza pamosi n'ibisi wandi kubisasi. The Truck Slayer. Dukomerezaho twari turi. Iyi ni episode ikurikira. Yo bamutumiye muri concert. Jordan Winston rozo concert igiye kuba saa 6 z'ijoro. Concert yiswe ngo Don't Worry. Rebe. Ngeze hano yisubirirayo. Undi arabanza ashyiramo gake gake. Don't let all the troubles get you down. Don't let all the sadness fill your eyes. Just back from me and throw your frown face away. Don't let all the noise Umve. your mind. Don't let all the fear Banza mushyiramo rwose indirimbo yemwe mu miziki ye. away to me. Yaramukati aragira ngo agende gake gake amwegereza. Mwere ko ntago byari umutima mubi. Don't worry, baby. Indirimbo yiswe ngo ni Don't Worry, Don't Worry. Zaha kuna muririmbira n'umusani. Don't worry, N'umuhanzi. don't worry, baby. You will make it through somehow. Just follow your world inside. Don't let all the troubles get you down. Don't let all the sadness fill your eyes. Just back from me and throw your Amuhereza show mu cyumba cye. Ubwo bw'icyumba cye nicyahinduye arena. Hari ibindi muzi se bitari arena? Vuga ngo twe ikintu tuzi ni arena. Hari ibindi muzi se? make your choice. Yaramuririmbiye amuhereza live show. 0785 32308. Stay on hope inside. Don't worry, don't worry, don't worry, don't worry, baby.
waje yanga ashaka gusohoka ahubwo atangira kwinjira arinjira atagera n'ikintu kimucika ndebe amukomera amashyi. Lu orang pertama yang dengar lagu ini di luar label. Umuntu wa mbere wo kumva indirimbo. Anggap ini sebagai permintaan maaf gue ke lu. Ndakwinginze imbwiye ubifate nko kugusaba imbabazi. Dan gue juga mau bilang, ikindi nashaka kuvuga, don't let the noises fill you. You will see a brighter day. A better day. gira ikibazo uraza kubona umunsi mwiza, kandi iryo ni isezerano. Rebe, Gue benar-benar nggak berniat buat nyakitin lo. ntago nari ngamije kukubabaza. I really don't. Nukuri ntago nari ngamije kukubabaza. Ikindi, I'm truly sorry. nukuri rwose mbabarire pe. Gue tahu lo gak bermaksud kok. Ndabizi ko utari ugamije kumbabaza. Ni amakosa yanjye. Semuanya ya, Jo. Ikindi ndagushimira ku bwa byose, Joe. Ntugire ikibazo. I forgive you. Nakubabariye. Gue anggap lo sekarang jadi sahabat terbaik. Ubu ngubu ngiye kujya ngufata nka besti wanjye. Nshuti magara. Friend. Nshuti magara. Best friend forever. Best friend forever. Best friends forever. Don't Iyo basezeranye, scared. umuntu aragukatira yarangiza ngo ureka ngo twibera aba best, ngo best friend forever. Friends. We'll see you Ndabizi hari igihe when you hope inside. yamara kugukatira ngo twibere ngo aba best friends forever. Ukinkatira ubwo nyine biba birangiye. Hakuno aba baje hano ni na Viro na Helga baba barahorana impanga. Liatin aja terus. Urimo urakomeza kureba ayo mafoto. Tuh ya. Bishoboka bite? Ferry. Ziko yakunze Ferry. Apa-apaan sih lu berdua? Gue cuma ngeliatin foto doang kok. Ndimo ndareba kuri aya mafoto. Udah laga. Umva raga. Nani genda uvuga uko ubyumva. Udah mending lu berdua sana tidur. Byaba byiza mugiye kuryama. Enggak. Burije. Mau di sini. Ariko dushaka kuryama. Genda ndashaka kuba ndi hano ntegereje Ferry. Gue tidur duluan deh. Arigendera. Bo barashaka gutegereza Ferry. Yeah. Sasa kuno Ferry yaje hano. Oh man, haiko man. Kiriya gisore kiraririmba. Yaje shayishimye. Arishimye bamaze kumuririmbira. Uwamukatiye babaye inshuti magara. Akira aho Hema arahamagara. Urebe. Halo, Hem. Yego Hema. Ferry. Sorry kalau gue ganggu lu tidur. Rwose wihangane kukubangamira uryamye, ariko mfite igitekerezo. Kiye gitekerezo? Buat kelung aku. Mfite igitekerezo cy'uburyo twatuma Kurowe yicuza ibyo yakoze. Bayise Private Bodyguard. Iyi ni episode ya 10. Ye wumva nitwa Yamani, nitwa Biza User. Nimero ni 078 53232008. Ikirimbuzi Nation Presence w3@kwipero.com. Yeah. Azirange nitwa Yamani, nitwa 001. Nitwa Biza User Biza. Bona abakinyi b'imena. Yeah. Nih. Hakuno akana gace ka 10. Byamusabye kumushushanyiriza arabimuhaye. Ni byiza. Ini apa? None si bibingibi byo nibiki? Ayin. Rero nabyongereyeho. Bagus kalau Bagakora rwose byaba byiza nabo baramutse byongereyeho. Kasih ya. Urakoze. Yamusabye kumushushanyiriza
yabisoje. Hai Vel, kau pergi sama siapa pagi ini? Ferry, muri iki gitondo surajyana nande? Kita Pak. Arajyana natwe papa. Urebe. Karena kamu nyaman tinggal di sini. Meze bite se kuba hano ntacyo bigutwaye none urumva utekanye? Gati cyane. Udah nyaman. Rero kuva none utekanye kubera kuba hano turaza kuvugana none kuri step ikurikira. Nggak usah pikirin sekarang. Oya wibitekerezaho none ha. Tapi yang pasti nggak terasa loh. Kamu udah 1 Kubera bulan. ko bimeze nkaho utaranamara n'ukwezi hano. Iya, Pak. Yego nyakubahwa. Step ikurikira sinzi ngo ni step nyabaki. Ferry. Va tugende wana, va tujye ku ishuri. Dulu ya, Pak. Reka ngende nyakubahwa. Basigaye bumvikana, basigaye bamukunda. Ya dulu Pak. Buriya abantu bagufata nabi, bagagufata nabi ari kugatuza. Igihe kiba kizagera abantu bagabona ko bibeshya. Hari ini gue juga berangkat bareng Raga. Umunsi nanjye ndaza kugenda mu modoka ya Raga. Oke. Jordan wasanzwe agenda mu modoka ye. Afite akamodoka ke. Hano umwana bafite imodoka agenda mu. Urebe bagiye ku ishuri. Papa ari mu gitondo na masaha yo kujya ku kazi. Ubwo Ferry atari bujyanye na Raga, burijyanye na muzehe. Ikigo cy'abakire ni Bodi Dalma. Bageze ku ishuri. Wait. Bretse gato. Feli bisa satu mobil sama. Kubera iki Ferry aza mu modoka imwe nabo? Feli keren banget. Mana we Ferry ni igitangaza. Ibaze kuza mu modoka imwe na ba Winston. Umuryango wabo ni waba Winston. Dukung Feli. Kubera iki umushyigikiye Ferry? Harakata bibonamo ikibazo. Oke, sebelum kita mulai, Tuve hakurya tugaruke hakuno. pasangan untuk walk. Hano bari muri siporo. Lo sama gue. Bayo hano. Kita mulai dari Turaza gutangira na sit-ups. Gue kira hari ini lu gak akan masuk, Pel. Natekereje ko utari buze kuza uyu munsi. Masuklah. Hoya nagombaga kuza. Apa? Tapi Ariko gue nggak mau megang handphone dulu sih. ntago nshaka kuza kujya ndeba kuri telefone yanjye. Lewat chat. Kubera ko hari umuntu ukomeje kujya anyohereza video. Gue Ariko nta kibazo. baik-baik aja. Kubera ko njye na Jordan tumeranye neza. Baik-baik aja gimana? Tumeranye neza gute se? Ya, kita udah maaf-maafan. Nyine twababariranye. Kita sepakat kalau kita cukup temenan aja. Ikindi twemeranya ko tugomba kuba inshuti. Gue Ariko nkubwije ukuri. Ndishimye. Kayaknya lo ada perasaan sama orang lain, tapi ketutup sama rasa kagum lo ke Jordan ya? Ya nggak sih? bisa aja ibu psikolog. Va uri umusazi. Tahu saya betul. Ndabizi ko meze neza. Inshinja ubusazi. Oke, gantian. Lo sekarang. Rebe. Kal, Ferry. gue boleh ngobrol berdua. Se twavugana njye nawe turi babiri. Kanya gato. Kita ke kantin dulu yuk. Twigire muri kantine. Jangan, ini orang lain itu. Yuk. Bano bajya muri kantine babahereza umwanya. Rebe. Buat lo. Ibi ni ibyawe, ibi ni ibyawe. Lihat aja. Ya reba. Udah ada nomor baru di HP itu. Aho harimo rwose telefone nshyashya. Kalau lo Ese rwose za gutuma ubuzima bwawe butuzamo ukuntu. gak ada yang Indi telefone itari iyo wari usanzwe gukoresha. kecuali, Nta muntu n'umwe uzi nimero yawe usibye njyewe. jadi lo gak usah takut kalau ada chat-chat bully. Nta mpamvu yo kongera guhangayikira za message zikunyuzura. Mungkin bisa terima ini. Ariko ntago nayakira. Siapa yang ngasih coba? Nise ninde uyiguhereye ubuntu. Utang ke gue. Umva uraza kuba telefone bisa naho nyigutije undi mideni. Zayinsubiza. Abo nyiguhereye ubuntu. Aragiye kuyanga, hari abakobwa badakunda ibintu bya gifuti. Umuhereza gift akayanga. Yageze hano arabanza afera mugenzi we aramusekera.
kandi yamaze kumenya ko ari we washyize video hanze. Umukobwa umuhereza impano akayanga. Hano igahanga. Igahanga je narahageze, umukobwa umuhereza impano akayanga kubera baba bafite amafaranga yabo barakora. Mau ngantar pesanan. Anga hari order yanyu. Saya nggak pesan. Kuko nago nigeze ntumiza ibi ngibi. Pesanan diantar Hari umuntu wavuze ko iyi order igomba kuzana kuri iyi table. Kasih. Turakoze. Ini kalau nggak mau buat Nimba utayishaka binyihere. Arabifata kumbe munsi harimo agapapuro. Uyakurura agapapuro. Agapapuro sinzi kariho ibiki. Ndabizi ko ari we waprodinze video. Niko ku gapapuro handitseho. Ikindi kandi ndagutegereje hanze. Ndagutegereje. Umutegereje kandi uzi ko ari we waprodinze video. Sinzi ninde. mau kemana? Ndi kujya he? Ke toilet. Ngiye kuri toilette. Coba. Munda hari kunje. Enjoy the food. Mwenjoyinge. Ciao. Hari umubwiye ko azi ko ari we waprodinze video. Ranje fayo. Hakuno yambaye jumper n'agapfukamunwa. Ntabwo apfa kumenya ngo ninde. Oh jadi ini pengecut yang cuma bisa blackmail orang. None ubwo nibi ngibi ikigwari gitera abantu ubwoba. Bukan lo yang pengecut. Ahubwo se buriya suwe kigwarira. Dia dibalik akun OSIS. Yagushyira video hanze ukayipostinga ku rubuga rw'ikigo. Rangije wagahungu we. Au, ni kinini. Apaan sih sakit? Ndi kubabara. Sama rasa sakit hati dia malunya. Va ibi ngibi ntago wabigereranya n'uburibwe Ferry yahuye nabwo ndetse n'igisebo wamuteje. Akuyeho kumbe ni Hema. Hema. Ansi lo? Hema ibi ni ibiki? Banget sampai segininya belain Feli. Uratangaje ko uri kudefanda Ferry gutya. Orang kayak lo bakalan ngaku kalau dibicarain baik-baik. Ezo utekereza ko abantu nkaye bashobora kugenda bakemera icyaha umuntu abaye bavugishije mu buryo busanzwe. Maksud lo apa? Shaka kuvuga iki? Gak usah basa-basi. Gue udah lacak IP terakhir yang login di akun OSIS. Na trackinze IP address yawe. Itu adalah handphone lo. Yakuye ari telefone yawe. Niwe waprodinze ndabizi. Lo jangan sembarangan nuduh-nuduh ya. Ariko winshinja ibintu nawe. Sebenarnya gue bisa Uracyashaka kubihakana? aja tutup mulut. Shobora guceceka Akan dengan satu syarat. ariko kuri kondisiyo imwe. Singira umuntu nzabibwira. 10 juta dan gue bakalan Shyire miliyoni 10 kuri account yanjye hapus. hanyuma ndaza kubisiba. Itu. Ye bya video simbyitayeho. Gue lagi butuh duit. Ariko nkuko bigaragara nkeneye amafaranga. Oke. Sawa. Deal. Gue tau kalau lo orangnya bisa dipercaya. Ndabizi ko wakwizerwa, rero ndakwizeye. Deal. Lo harus percaya, gue pasti bakal sebarin. Ariko nanone ugomba kwizera ko nshobora nanone gushyira hanze iyi record. Kan merekam? Urakora ibiki? Kubera icyo ndikodinga. Lo Buretse katariko. Wisara. Gue janji gue bakal hapus rekaman ini. Musezeranije ko ndaza gusiba iyi record, ariko kuri kondisiyo imwe. kata apa lagi? Ye kondisiyo umusore arabihindura. Tolong ngaku ke Bu Alia. Ugende wirege uvuge ko ari wowe ushyize video hanze kwa Miss Aria, Daripada gue directrice. dan ujung-ujungnya lo dihujat satu sekolah. Utuko naza gusharinga nkata shyira hanze iyi record mu kigo cyose abantu bose bakabimenya. Byatinze uyu yaje kwa directrice kwirega. Saya yang udah ngerekam dan upload video. Nge wari kodinze video ndanayaplodinga. Bu, menurut saya Mabuja ngewe ukuntu mbyumva, sosmed nimba ikibazo cyarabaye kibereye kuri social media, hanya diselesaikan di sosmed juga. uburyo bwiza bwo kugikemura n'ubundi no kugikemurira kuri social media. Dengan cara Clue merilis video, Rowe agomba gushyira video hanze, menurut saya itu yang paling adil. agashyira video hanze avuga ko ari we washyize video hanze, nyine afata indi video ayishyire kuri social media yirega avuga ko ari we washyize video hanze ya Ferry. Gak bisa gitu dong, Bu. Ntago ari gutyo byagenda. Saya Namaze kwemera amakosa yanjye. setuju dengan Hep Mva Hema ndemeranya nawe 100%. karena kamu sudah menyebarkan berita itu. Kubera ko wasakaje video ku mbuga nkoranyambaga. Seluruh murid di sini harus tahu
bahwa abanyeshuri bose bagomba kumenya kuri kwicuza ibikorwa byawe murid yang mengikuti perbuatan kamu. ku buryo n'abandi banyeshuri batazakora nk'ibyo wakoze. Yatinze baje kumurikodinga video baza kumushutinga ayemera icyaha anasaba imbabazi. Urakoze wakwigendera. Acaho ni Chloe ataragenda ahura na Ferry yahemukiye. Acaho Debe Saya mengaku salah karena telah Demera ko nakoze amakosa media sosial kubera ko nakoresheje account ya Bodidaluma mu buryo butemewe, yang dimana saya mengupload konten story aho na-uploadinze nama baik Feli. video yangize izina rya Ferry. Maaf kepada Feli Rero ndasaba imbabazi Ferry ndetse na Jordan telah menyebarluaskan kuba narashyize ubuzima bwabo hanze nta burenganzira bwabo mfite. Ngibyo bikaba byarateje ibibazo rwose muri tripod twagiye kuri Ferry, lagi. ndetse ndabasezeranya ko ntazabyongera. Gimana? Lega kan? Ebe Rowe yaje hano ikigo cyose cya Mwose, video iri hanze abantu bose bari kuyireba. Buriya akebo ugereyemo mugenzi wawe niko kebo uzagererwamo. Gue nggak nyangka sih kalau dia yang jahat. Ntago nari niteze ko yaba ari umuntu mubi kuriya. Well, pelakunya udah terungkap. Lo nggak bakalan dibully lagi. Ubu ngubu umunyacyaha amaze kujya hanze nagongera kunyuzurwa kukunyuzura. Ada yang berani buat ngebully lo lagi. Nta muntu uri buze kongera gutinyuka kukunyuzura Udah ada Raga di samping. kubera ko ufite Raga iruhande rwawe. Ngo komana Raga se aha urebe. Sazana ibyatinze tugaruke kuri Kasi Ibu Orphanage. Hamwe Chloe yakuriye yarahagarutse, ni nawo Ferry nawe yakuriye. Hakuno ni Chloe. Chloe umeze mute? Tumeze neza. Udah pada besar. Mana yanjye mwese mwarakuze. Chloe, Bu Ida. Miss Ida, Masya Allah, kamu cantik. mana we wabaye mwiza. Bener kan Kak Chloe cantik? Chloe si mwiza? Ya udah kamu. Rero mwe mujye gukina sibyo? Mujye gukina. Hereza abana bato bajye gukina zaganira na Chloe. Ini Ntago nari niteze ko rwose ugikeneye kugaruka hano. alhamdulillah baik. Bimeze neza. Gimana dengan keluarga kamu? None se umuryango wawe bimeze mute? Bimeze bite? Gue seneng sih, Bu. Ndishimye umuryango wa mwadopse. Memanjakan Chloe. Rwose barantetesha cyane. Koko se Senang ibu dengarnya. nishimiye kubyumva. Sebelum Feli pindahan, Agataho rwose Ferry nawe yaragiye. Ariko yarakumbazaga. Ya, kita satu sekolah. Yego twiga mu kigo kimwe. Feli itu pindahan kemana ya, Bu? Nse Ferry yawe yaragiye nyine yagiye hehe? ya udah diangkat. Ferry nawe baramwadopse. Yadopswe n'umuryango wa ba Winston. Keluarga Winston. Winston? Pak Johan Winston. Uravuga Mr. Johan Winston? Ndati cyane. Chloe anak-anak Pak Johan. Ariko uko mbizi Lah di Bodida. Winston abana be n'ubundi nabo biga muri Bodidaluma. Bu. Iya benar. Ndati cyane. Feli juga cerita sama ibu. Katanya Ariko nanone Ferry yaramvugishije yambwiye ko dia dicuekin sama kamu saat yambwiye ngo utamwitayeho. itu benar. Giye muri ku ishuri ngo ntago bumwitayeho bumwirengagiza umwihunza. Oya, Tuh, Bu. ntago ari uko bimeze. Waktu itu tuh Chloe emang lagi sibuk. Nyine ukuntu bimeze icyo gihe nari ndi biza yuza nta mwanya mfite. Nkuko ntago ari gutyo bimeze. Ya, kok Pak Winston? None se ubundi kubera iki Mr. Winston yakwa Dr. Ferry? 11 tahun. Kandi Ferry n'ubundi afite imyaka 16. Rukuvuga ngo umuntu mukuru n'ubundi 16 aba yakora akazi akibeshaho n'ibiki ibintu nk'ibyo hariya hanze. 16. Noneho kubera ko gira hariya se kuba akazi. Urumva? Noneho dukomeze. Ntago nge mbizi. Kwa ngo nyine ko umuntu yakora akazi akabaho cyangwa akaba yakodesha akabaho ntago byumvikana ukuntu umuntu yaza kumwadopta. Nibyo umukobwa baza. Tuh langsung suka saat lihat. Ntago mbizi ariko Mr. Winston ashobora kuba yarakunze Ferry akimubona
akaba ariyo mpamvu yamwadopse. Ibu bikinin Reka minum. ngushakire ikintu cyo kunywa. Oya mabja, Udah harus pamit. ngomba kugenda. Oh, kamu buru-buru. Surihutishwa n'iki? Nyampe. Ibu kan juga masih Nibwo ukihagera ndacyagukumbuye, urukumbuzi ntirurashira. Kalau disempetin lagi. Nzagaruka nimba mfite umwanya. Urebe. Kasih ya Bu Ida. Murakoze Miss Ida. Urebe. Umukobwa yaraje kumenya ngo ese ubundi kari agashinzi ko nkabonana n'abahungu nkunda kubera iki mbabonana. Amenye ko Mr. Johan Winston yadopse Ferry. Ngo nanone abantu bose ikintu bibaza guta umuntu mukuru nyine bamwadopta. Igihe ubu ufite imico myiza umuntu akavuga ati ngiye uriya mwana naramwikundiye nubwo ari mukuru ntaribi. Siapa? Sasa abangaba baratashye. Batashye undi arabomeka yateze motari yabometse. Ni kurowe nyamunini sinzi arashaka iki. Geze ku gipangu baramufungiranye ni mubakira urugiro ruba rwifunga. Urugiro ruba rwifunga funga. Akira waro wasosanga nimba ari ibyo agiye kumena nimba ari ibyo agiye guhasa imbizi. Umwe mu bakozi babambaye uniforme. Undi arangije abona hanyuze nawe arahanyura. Urebe filime. Umukobwa nimba ari gushaka iki? Buriya hari abantu umutima wabo mu butajushira. Ferry. Di sini tas lu gue bawa. Reka ngutwaze igikapu. Tumben. Ada Ko bidasanzwe hari ikintu ushaka. Ndati cyane. Ati lu tolong. Ndashonje cyane ndashaka kuza kuntekera umuceri ukaranze. Reka simbishaka. Arashaka mutwaze igikapu nawe kuza kumutekera. Gimana sih? Hakuno rwose baragenda baganira n'umuryango barishimye ni mushiki wabo. We yaranje afata telefone. Tangira gufotora sinzi arashaka iki. Kurikire filime witonze. Do. Fea kurya tugaruke hakuno. Permisi Mbak, Menyanganire. saya mau bertemu manajer saya. Ndashaka guhura na manager. Baim. Yitwa Baim. Mas sudah ketangkep polisi, Mas. Mas Baim yarafashwe. Ese nawe waba uri umwe mu bo yagiriye nabi? banyak yang datang ke Abantu benshi bagiye baza hano. ditipu dan nyari dia. Yako nyine yabatuburiye. Bagaza bamushaka. Ushaka kuvuga iki? Uang ke Thailand untuk dijanjikan di Yajyaga asaba abanyempana amafaranga Ikan. ndetse abasezeranya ko azabageza kure bagatera imbere. Ada kabar. Makasih ya. Murakoze. Yajyaga abeshya abanyempano ngo azabageza kure. Kabatuburira none polisi yaramufashe baramufunze. Rebe. Yicaye hano biramurenga biramucanga biramuzengereza. Oh, Yego. Jordan. gue lagi di kantornya Mas Baim. Di ku biro bya manager Gue ketipu. naratuburiwe. Kena tipu. Mutuburirwa. Terus gimana orangnya? Katanya udah ditangkap. Isu. Bavuze ko polisi yamufashe. Ariko Masalahnya kalau papa sampai tahu dia pasti marah banget, Vel. Dia tata naramuka bimenya araza kurakara cyane. Lebih baik kita pikirin dulu gimana baiknya. Dan menurut gue, Ngiye ukuntu mbitekereza rero Jordan. Dulu Papa wagomba kubimenya. nggak usah khawatir. Ntugire ikibazo ndaza kuba ndi kumwe nawe. Amamvu yo kubimuhisha ugomba kubimubwira. Uravuga ukuri. thank you. Ikindi urakoze. Gomba kubwira papa we ko bamutuburiye yatanze amafaranga Lo tenang aja, barayarya. Pak Johan pasti bakal ngerti kok. Wowe tuza ndabizi Mr. Johan araza kukumva. Ni muzehe ni umukire. Pa, Papa. Rejo, Yego Jordan we. ada sesuatu yang mau aku bicarain. memangnya Hari ikintu nagira ngo tuganire. kamu serius banget nih. Ni igiki ko mbona uri seriye cyane? Jadi Yene Jordan ketipu. naratuburiwe.
Eh? Kena tipu gimana? Tuburirwa gute? Katanya mau bantu aku berkarya menjadi musisi. Hari umumanaja, Kita udah bahas soal semuanya, kita udah bahas tentang semuanya. Dan umumanaja mu bijyanye n'ibi bintu aku juga udah, dan ibintu by'imyidagaduro twaraganiriye turavugana, mwoherereza amafaranga, tiba-tiba dia nggak bisa haciyemo umunsi ntangira kujya mubura kuri telefone, nyuma na nyuma samperin kantor dia. ngiye kuri ofisi ye kare, Dan ternyata dia udah ditangkap polisi karena nibwo naje kumenya ko polisi yamufashe kuko hari abantu benshi yagiye atuburira abasezeranya ibintu bidashoboka. Uko byagenze. Sasa arahaguruka, Jordan, Itu sekolahin kamu. nakwereje ku ishuri ngo wige. Bukan kena penipuan seperti Ntabwo nakwereje ngo ugende bagutuburire gutya. impianku, Pak. Ariko papa njye ndi gukurikira inzozi zanjye. Tapi bukan dengan cara Ndabizi ariko apana mu buryo nk'ubu ngubu bw'ubugoryi. Bodoh. Ubugoryi papa. Aku bodoh itu karena aku merasa sendirian. Papa nimba ari n'ubugoryi nuko njye ndi njyenyine. Nih, Nuko ibintu byose mbikora njyenyine. enggak, Pak. Ndabizi wenda ko ntameze nka Raga. Ariko buri wese agira uburyo bwe bwo gukurikira inzozi ze. Kalau bodoh, Papa nimba ndi n'ikigoryi bimbing. kubera ko nta muntu mfite unyerekera. Mungkin itu pendapat si bodoh ini. Ati mbaye ndi nukora nkora ibintu bidahwitse by'ubugoryi nuko nta muntu mfite unyerekera. Uze nagaba yumva ibintu by'imiziki ko yajya gufasha umwana we. Wenda iyo umwana aza kuba yari afite papa yo iruhande rwe amufashe, yari kumubwira ati buretse kohereza amafaranga tumenye uwo muntu ibintu n'ibiki tujye kwa noteri. Buriya hari ibintu abana badatekerezaho. Urahereza amafaranga umuntu mutagiye kwa noteri. Ubwo se Jar. Sedih. bwagutuburiye gutya ntimuzongere. Masa lalu ditipu. Baba rwose wihangane ko watuburiwe, Guys, aku yang dekat sama papa. ndetse wihangane ko iki gihe cyose gishize uba wumva rwose utari hafi ya papa, mutari inshuti gutyo. Kakak lo. Nego nk'umuvandimwe wawe mukuru. It's all your fault. Ntabwo ari amakosa yawe. Gue paham kok apa yang lo lakuin. Kita semua Ibyo uri gukora ndabyumva. punya jalannya masing-masing. Ikindi twese tugira inzozi zacu zo kwiruka tugira uburyo bwacu bwo kwiruka ku nzozi zacu kugira ngo zibe impamo. Ariko icy'ingenzi cyane, Kalau lo punya ndashaka umenya ko umfite. ada Navio dan Helga juga. Ikindi kandi ufite na Vero na Helga. Uradufite. Lo cerita kalau lagi ada masalah. Atau lo butuh pendapat. Ntuzazuyaze kumbwira mu gihe rwose waba ukeneye inama. Dan percaya sama gue, papa juga pasti. Ikindi kandi unyizere data nawe araza kubyumva. Sibyo? Rebe. Umukobwa nawe yinjira muri biro y'umusaza. Iya, Vel. Ferry? Maaf saya nggak sopan. Rwose mumbabarire nimba Saya nggak bermaksud untuk ikut nta campur. kinyabupfura ariko njye nabwo nakabaye wenda nivanga muri iki kibazo. Tapi tadi saya dengar obrolan Mbak. Ariko numvise ibyo waganiriye na Jordan. Jordan sudah berusaha yang terbaik untuk cita-citanya, Pak. Jordan yagerageje uko ashoboye kose kugira ngo agere ku nzozi ze Tapi n'intego ze. saya tahu banget dia sangat terpukul karena masalah ini. Dan support yang paling Jordan cari adalah support. Ndetse Jordan nimba hari ubufasha akeneye kuruta ubundi n'ubufasha bwawe, aragukeneye ngo umushyigikire. Urebe Jangan-jangan. warebaga episode ya 10 udacikwa na episode ikurikira. Tapi Ndabakunda cyane. Bye bye. Berita itu nggak benar. Gimana kita bisa yakin kalau kali ini papa nggak diam-diam soal Feli? Feli pasti bingung dan shock sekarang.